Nakwaba Ediba Ghana TV so say Ghana TV we stand for the truth and they about Bernard Bishop Nyarko yase na se na munyina munim and stars ekuku dam and ye omo ahia wa ha enti ye omo bi e be twetwe nkomo se na munyina munim no enti mo ntwen hey mama let's take na to say na me ado me ho ye pa na ho fe de dware o se eh na Miss Sheeran why oh no pay me raho because ade ato ye nipa che say enya asem kitwa enti no ohu mi ha na che say me be boa ebusuafo na ya pa enua be ma no krabre ade ato ye ni asem na sisi ano hwe eye ni ntoto ye na bibia ye organize ana say bibia nye organized bibia ye kama me ba ye mehu se bibia akoye obi ati de se otenti bibia ye kama pa Mama let's take na any di nkomo no so di akutini was ni twam anka se yie Mama let's take or ye Kumawood star ACCRA star ni nyina odi mu akutini me ba Ellen White so Ellen White me nua baba na nsoso na ye mre oh yes sweat kra Kumawood broni Kumawood ahonfe ono oni photocopy ono ya honfe nyina ye princess Ellen White wa also nti asese wa sanity me nua nyame adom papa na ma o chenza ni awafe me no Bishop dia air cost no sha bibia ye organized now is everything okay oh na yes eja usukra ujaye de ehem me no ye wo ya mu pa but ye de bi beto nchen na ya de ayese na be ba ye no stars na show do pa because just say me kra abro agene nti ase so abro amaye hu say ye nyina say ye won kabo mu amane na nipa bi dwen no abze animguase abakakra enti no me say ye ba ye no niema nso aye kama afi na emra so say ye kosie na yeso ye ko pen kra be na ye ti afi na ye ko nti ale no wa wo hwe de ekoso ehun ni se sisi ano Bishop eyie de afuto pa na de ma yen Kumawood foi de na sisi ano yenye wa wo hwe de ekoso ya me be hu ye no na me hu se nipa ense hwe nti wo da wo ti wiase ado nipa wo ti wiase a ene wo nua enye de enka memfa wo nua ho adwen hye ni tim ne obeye wo no guti wiase na se hawa konenchen na se because metim makane nyina enko se hwe that one day pe na wajemu ujemu a wonim baby awoko enti ne ebe kan se ye no do ye ho eno ane the most important thing Ellen White ane ene ne twetwe nkomo na asem oka nyina ne se sisi a na asem aba na wo se Kumawood for ye ya baako ena ye dodo ye ho e ya mpa yo sisi a Mame actress Buama ne ye nyina ye nim se frɛ no ono de sa wo hwɛ Kumawood movies a wo be hu se oni Bishop Nyarko no mo ta atepa no ta ye Bishop yire a mame we uba Kumawood mu a wo di mo akotini ye papa na sania ne ra ho a what sin so no in fact me kra no I don't know me ra ho ye Mame Buama aw net sen domo pacho me hoye Mr. friends adena isa wo ra ho se me ra ho papa because Bernard die senia Bernard tie no ai ne Bernard die ja ho no me ra ho pa me ra ho fi se me kai movies ya me ni na twa bi wo ho me ye ni kru bi wo ho me ye ne ba na Bernard na me friend da dia na me de friend na no enti me nya me hu no a me se da o se mage hey me doba me piesie won te say me se me ho ye nti Bernard wodi me nua ba ya me ya dudu Mame Buama ama me ra ho ye ya mpa ye nyina ye hwe Kumawood Mame Buama yo obi a in fact wodi akutini ye pa oni Bernard e ba ne se oni Bernard de movies be bre ono no taye ne yire otaye ne ba just say woman we dey I don't know na sania ensam ne kokko no me kra no areho akame ye pa na Mame Buama sisi ano hwe dia ekoso na
wo ne say sisi Kumawood for no afoto ben e na wo de ma Kumawood for sisi a oh afoto a me de be ma ye nyina ne say yenua no ye dan ya wawu nti yen ya yaka kire no ena no ane se ye besu afre ye nyankopon efise ne aba ne ye hwehwe ye yie odoma Kumawood de okrade a enkwantu menye yenua ne de agya ho ye ne bibia aka ne ya yaka no ena ese ye dan ye so ye hu ya nam ntutuo eyie nti no ne ya meka ne se yenua no de agya ho nti Kumawood ye nyina ye nhyeden eya na so abaye be ne de ye ne hwe ye beka Ezer nenso aba ne saye ni hwea ye beje we ya de wo se ye Kumawood for no ye tutu ye hofo na ye jai etim na akaw hu nua na one na asre wi ase ya meje hwe ye fe ne ye duru ha no in fact se ne ye nyina ye si aka bo ma ye sre ye di nkomo no amama kai those days ye wo set so a na eye ni chie nko a enti no we nyina ma ye hu ni se e wo se ye ka ye hu bom na ye do ye ho mo hwe me nsa benkum hi a ababa we bia kire se wo de Kumawood mu akotini ye sa wo ka se ensafo ahema oye ba akopɛ wo ni photocopy what ma se kire se wo trendy this time no ono na wo trendy times na o ma no eno po na eku ye na ma be hia na Bishop Nyarko ayie ase na me ne betwetwe nkomo odum yes dear Adomnia training experience in Tekram. Yeah, they be able na 16 years. What they will hear now? They have been penifoni in Yaba. Almost in Quine. So you brona a bonny fresh beba. Aha. See the line so. Now, in Safahima, who shed the way and near me corner Bishop way. Who is saying na o hwese ne ni Kumawood for ye hia wa ha ne nkomo a ye twetwene se na ye di nkomo ya who ne saying yo di kan me hia wa hwefo nyina na de tene se sabi owo da mansan kom owo meka se ewiase nyina owo na edi ne hene sa so fo na pakan do pe no fa no enti ye nua ya de nyina Bishop Nyarko nyame ato ne nsa afre no onkoda jojo na me fa nsie ye repam nim se ebehia obi ntimi nkwati owo da de mom ye se ayefo nche bi da bi achi obi a wo bre ode beko nti ene na ne de aba o chan ye me e chan ye obi nti sanete yo o chan ye obi na me bisa se wo hwe dia ekosu ya afoto be mpa na de be ma yen Kumawood fo no dia ekosu yen Kumawood for no sabita fracha yesi edomani so de oso takrache dwumadie bia wodi bia this stardom bia no aya na you need to be prayerful to some musicians footballer just say adwuma bia you pie bia no eni say oh yes say oh talent na media amount but you still have to pray to God for protection sabita fracha menka sana ye nua be na omompaye sabi konhia wo ho tu obi ya eti yen Kumawood for no. It's time say you're united. It's time say we let things go. It's time say you don't your memoir, you bang your memoir. Because we had this year 2020. And never is see now. Odwen want me to say. Sabi nipa on hwe so bewu no na we free mu. 2020 ka celebrate so ma wu a you uncountable. E na wo kai kwa na ye mahyew. Say e brush ye twebe nyankopon. Na ye fa na asem. San say bribi ye betimi asi. Anya sabi wo mpaye wo sika wo bibia wo japade enton bia bontina wo sabi wo ye adomara kwa eti sa adom sa grace no ye tap into it nyem be nyame sada da achi bibia si e be hu sabi ye nam na kwan hwuntine anya bone ma ye ye da se moma ye men nyame sane be ya dachi bi bibisi a ye be hu se ye nam nyame akwan so na me so me fa efutuo semi so aka chew se ye nyina ye nipa baako enti se wetimi wakame no moma ye ntwa so na ye fe ni ebibie ni babia ya ye ni meda wase ye to aso ya ba be hia ye nua be ma kwaku I'm love you I'm kiss you kwaku menu de eba ne Kumawood nsensemu a mo amonim se odi mo akotiri ye kwaku menu se watema se I'm love you I'm kiss you hey kegra so watema se aggressive aggressive so watema se aha onu na ye hia no ha ye ne betwetwe nkomo ye ba
Na kwaku ate say nyame adom bokopa me hu say I say wura why basa I don't know me kan say wo hwe de asina obese enane dai twato a yeja yenuane kwan ne kura but nyame ne boafo bibia ebesi bia no yemfa seda PSC yemfa manyame because say yesi owuo kura de anya de nkwa betimi ayede age enti no last respect ya ye de mayenuane na kwaku hwe sane ye ikoso na hwe sane a Kumawood for ye twahia na sane ye di nkomo ne yesre a die afuto pa na de be ma Kumawood for ene awreho na ebia hu se obi o ma na ni osre a eno so so akwa te se nana me hu ache what I say be 1 year 2 years 3 years 2 years etino upon pay for say yesu nyina no na ye gya sa him even ye hu a na asa akotwe nkomoda da bi aba because obi o ma me hu no 1 year ni ebi 5 months ni ebi 2 years ni 2 ni wo ha na asa areho no ho na enso no na asa akotwe nkomo for Friday aba eno na ama bi mu asa akoya areho ne anije ana akofra etino no ma bebre enti wo ne say isi an die afutu sem na wo de ma Kumawood for Kumawood de afutu be nko na betim de ama akoya ankura sebi obi aso na adwebo so what I say but ade ba kwa wo mi say ubetimi akase wo hwe ho so ye but ahweye na akoya se obi a wo drive awo Kumase ne nkra kwa so na wo de wada hunu se wo nkwa ho hia wonti wa to ties egu cars car ties egu cars so na de ono bande won to ties na ne ta be pa no de be hia wo esan wo ho but yese onyame se ono ne bambofo ye wo hai yesre de but uni mo bitim asem de make out mase obi ase jamse de no wo sro ba kuma mu no different thing ti yese nyame bambo se won ma ye ho ban 2 ye hwe ye didie ne enam ye sinifo ye nantem ye sore ntem ye nidi ntem so ye dan night pa enti no awrade na hu ye mobo na won krai na won ma ye ho ban yada say yani kwaku menu alias kekrao so what man say I'm love you I'm kiss you ono na yani ni twetwe enkomo yi yada say ye besen ehia yo ya ba be hia magic and ya ba ne say adonko yenko faade ade fa so wa wani tua ye odimu akotini ye ba ne Kumawood so a magic or your director or ye bibia wo Kumawood ene ye na be hia wo Bishop Nyarko eye ya se ne me twetwe nkomo ye nto aso magic na sisi eye ya si wo hwese ne ekoso a wo hu ne sen ma me rahu ye rahu pa ne sei me magic ba ko pa don ko ma obi anime na Bishop no ma beble na me ne gu akwan ma yaye na obi beka se magic se oni Bishop kapaz ene sei Bishop Nyarko ye nipa bia on say industry no onu obi aye ba ko but onu ayi ni bottom sika se wo twesene a me magic no ma me direct amanfo ante ase me nua famous kra ante ase da because ni ba ko a me ye ma na eye me ya me nua ne dia wu ada bia me de kai no na me ka me me yira me wa no no wo sininim wo se abosonsom ye nkwase asem Bishop no ye konfo na ne ba ne dabo na dabo benyini ye brother Same na brother Same ntwasi ni da ye sa movie no me nam direct man no akonfo wo so ye be 8 sinima akonfo nyina wom bigger quest hotel colleague wan cha sinima akonfo nyina wo sa sininim ene ye hu se wase de abosonsom ye nkwase asem na minua no nyame fa ne krense me wra ho because story bia ka kire me no se bibia no ho atonim ya me mran kran ne entrance ne yenye na ankoba sa no ya me so de mum ye awo ya semo na sisi ano maybe sa wo hwe dia ekoso se ne ye hiehyia ye ho in fact ye hia ya che na sene no so sisi ya enkoso yie te se first no we se na ye hiehyia ya dia foto pa na ade makoma du abusiafo me nua na kasa ye aya me de enam we so ma obi wo ho a ne hu na chepa na waboko enami hu mia me nua ba wona me kasa ye oboko ache wono obusa masam na waboko achepa na ekobola wabo no nyame adom enam we so
ama maba be hu no no maba be ko na me sra busuafo adwuma na engui omo si agu se me ame ba ha me tumi se ye wo TV station si pa e TV station si da so ate adavo mo hwa so hwa ya na mo mo abo aye aye fans for me chiachi obi a maso because twa want to tre me raho okay abusuafo Bishop Nyarko Bernard Nyarko ye na se ne ye we na ye be hia actress Nana ja apia okay no okay area burger akoko koko okay no aha the day okay no e area burger na ne akrobeto yire na oja no hokotena brochire no aha sa lady no na sem na making nana ya na ete say adum ne ahwe ye wo blinky o wo blinky ya keka o nyame adum mame nyame adum Nana ya apia wo hwe eye ase a eniama e kokoso ne sane a Kumawood fo ye hia ne sane a ye kaka ye nua be ma ne nkomo a ye didi ye ho wo ne san mera ho eche senka ye hia se nanka bishop ka ho ma rosu ayi ase ye hia bi na bishop ka ho ene ye hia yi ase ye bishop yi ase areho emu oya na me de me ka hye me nua no mu se sa wodo ya yehia e dead ye ma sa wodo no entena ho mama ye no do ye ho na nipa ye nchile hwe me ko hu bishop oda ho no enipa na ye nsehwe o se wo kire wo ho a wo kire wo ho a na me kura me hu ne wo pa kire obi fi se wa ye star kakra na wo play na enkanka ne wo ma social media ye wo mo star no onse won crofobia social media na mo ma ye star o ye say de sini na de ba ye tam no na social media kra eni ho enti social media for star no wo mo predodo enti mo mla form wo de se wo pre kra hwe bishop na fa platform wo se yes ni no ye star no ye wo form ene de anya ne se wuken na se sini for star na ye star enya ne abebebe sa meti we wonte me ho asem se de me sikura me ho no ya na me dwene da ache asem me nua na ye de ne kono ochina betimi aye me ochina betimi aye wo enti de ye hia ye odo enti stars no ye mra form na bishop ene da ho no me kai papa bia bishop ye me pa na me twa me movie osinana me betwa wi ade obenya na ade ama mo anya bia ma me kura metu me ka akọ and social media for ya enti de me kan say nyame nchichi ye nyina ye re na nkankan ne maame nyame nka maame no ho won hye ne den e ba sei de maame ebia me gina bia me ka e ba sei de enye bank wo se yetimi eto twene sa ba se ya to atwe simple nyame nhye ye nyina ye de no nchichi ye re onyame enhye ye nyina ye de in fact yes sister na kasa ema me kra no me rawo na nana ya de afuto na wo de Kumawood fo afuto a me de Kumawood fo na me ka se ye mfa wodoi ye no do ye ho ye hia se di a ase enwanwa ma me ayese kwaye ukokwaye mo se nwia no wo akire wo se dua no esi wo bebre but unye wura forest ni mo be wo se dua no ba akusi ha sa na sini adwuma no emutie but ene day bishop ye yase me se awrade onka ye nyina ye mom na odo no enyini ye no ye ho Kumawood ye no ye ho enso nkate boni bi ene frem na ese nkate papa no enti me pa mo chew me nua no mama ye nyina ye mre ye ho ase ahantan enye Bible cross o ma ho so no asafo awrade obebre wase wo bre ho ase a obema wo so enti ye mre ye ho ase na awrade nankasa emma ye so awrade lift wa ene ye papa no so awrade lift wa enon ene eye papa e wo se ye bre ye ho ase na onyankopon nankasa no wo lift ye so se na mu nyina mu nimu no ye guso wo Bishop Nyarko eye na sene ya be hye me nua ba ma bi sa mo hwe Adum TV show bia na mo ye no ade pam show
So okay, aha. Me nua bɛrima bi a ne yɛfrɛ no. The owini ye no Koffee Kumase. A yɛfrɛ no ye roro. Ɔno na ye hyia na ye ne ni bedi nkɔmɔ yi. Ye to aso. Na Koffee, ete say. Yay! Koffee, ete say. Bɛrima pa, ete say. Okay, na ye hwɛ ye no ye hu say wo na wo wini adom adepam show no. Na enema be hye obi na Nyarko aye ase. Na wo hu ne say. Yo, enam nana ya appear so na medi hu Bishop. Me na me hye den nim no. Ebia ni movie na me ta hwe but e be hia no nana ya program so na me hu no. Me hu no ne kasa ne ye no so na wo ye nipa papa. But owo kwade a enkwantu me nyinti. Nyame fa ne kan sie ye ema ye nyina. Nti e be ya ba na ye na ye be boa na ye sie na bibia tumi akoso. Nti na ye nyina ye wa ha. Okay. Inti no sisi ano hwe niama ekoso nipa ye hia stars ene nipa bebre na hia wo hu ne sen wo hwe ewiase kura na dia afutu na de be ma nipa sisi de afutu akaka me de be ma ewiase ni nipa nyina ne stars ne ntitiru ni stars no omomfa odo because I said beginning ye tete stories bi say I say omun need do wo omun ntamu ni ade nti metumi aka say omomfa odo no omfa and starting bibi because adwuma na omo ye ne so odo nim a omo ntumi nko omo nim ena ntitimu ne saa tiny ade ne bema ebema de omo ye ne nyina ntumi nye but omo be hia na aye so omo hia mo ho a obi ahu ne nua no afre ne ade na ama ha aye nika so wo ha bi na wo ba ya wo be hu sa ha ye nika pa nti de meka ne say odo ena ye first nti omo fa odo no omo fa anye bibia na bibia be kama. Okay, dia wo kan ne say mama ye mfa wodo enya bibibia na ye de ya ebe ye kama ye nua ba bema papa right bema pa ena ye hia ni ono na owini ade pam show e wo Adom TV ye da se ye to aso